Na tuchokerani Athinjiri askaba makanisa mwanya kaunti ya MERU BAGUTONGERETUE ne munene wa Bishop KIRIMI BURIA bawite bone ndeni bakwida bayete kana kiana wathani bwanga bana Kawira mwangaza bamwe baone ndi barabara na kinyabunene na Kawira kaitene kasiasa bari ibonete oritingwe bwanga bana Kawira kuma ari gutonyo bichine na baina WITIKIO akedira ika MERU mbere boya bari muri ne ndi gucana nonjere dyaba kumome kenda bomba kwidira bakia mona konjere dya kaunti ukendo kuri uchumi mudhuri muriuki no twachio kundi kimwe giatumiria kira gitongeretue Bishop BWEGA ni bejete amwe na kuthobeka muno ngavana wa MERU Kawira mwangaza ni mitaratara yukitika gitaka kutigira kwina urungika kithirikari ya kaunti ya MERU bakiugabo bena witiki na ngugi yawe na bageta na mbere kumugwata MBARU nikenda MERU na witi na mbere na turenda kuambiria na gavana wetu mweru jawe Bishop Kawira mwangaza amona timu yewe yonde narikite kuita sauti tukwe tukugone kureta ri untu bwa wirigiro bubweru na tukwe tukoigwa mantu jaja aria ntukwira araethagwa governor na kinyato ataga uragwita ngugi tukwe tukoigwa nego tunenkera wirigiro bubweru na tukwe tukondene nkoro yetu twi amwe na we untu no butumite kwithirwa kwina untu bu gutuma antu baigwa kwina wirigiro bubweru tuge governor tukakunenkera total support tukaromba na ugwe tukarungama na ugwe tuka make sure ngugira murungu akunenkera tegitare nikenda goitira county yetu ya MERU ngugiwe gwita BWEGA kwou witara antu baba ingi baraba gatuma utongere bwaku bwitana mbere tara forum weje ere mwe ere gatuma utongere bwaku bukara BWEGA amna bubu bagakuna chore ba onjorithia brabenda konjorithia ndene county ya MERU na bagetha bakiromba ngavana Kawira etho akibakanya kutha bakionjorithia muno kimanto jegi urimi forum weje numbete kuona investors international investors baraba kuwa bakauga gukurukira kiriba utwe ibakuwa bai prepared kunenkana investment yeu kirithirikari yetu ya county some of these contacts tukanenkanira kirithirikari Bishop Kawira nikenda ikomba ku engage partners baba kwenda kureta investment and we're talking about huge investment na kithirikari nene betho bakiuria rais muthure Dr. William Samuel Ruto ethura akionjoria mwiranja bekanirite muno jegi otongere bo county ya MERU na kinya gutegera undia aito kwari na baubwe bautwe forum itukwari na thirikari nene kena tumba ku make sure keki yetu ira bautu twatumire tumba ku mobilize ashiriki betu na tumba ku mobilize our resources gintu gitukonie gitikenya gutwatia ku make sure agreement ira twathithirie Karen nekugitatre nekuthingatirwa so we can only believe nonto ntorabo are ontobwe open and ontobwe are legal turanda gwetike twetikie kukurukira kiri ushirika paba utu twe pastors na bishop kirage buri kuthwa gegeto tugatwa no mwanka getukinyire na kwa winko na kuwa mbuge to engage nonto fortunately avenue eu nerugori tutukona yingi itukuringa thimu tugetekwa aitukwaraniria na ituko tukoigwa atiri from the national point of view the church ika benefit kukurukira kiri na MERU yonde ika benefit kukurukira kiri movement jojo MERU County Ministers Forum ngiripotera WORU TV betamuthuri murioki.